Kublai cibun ya piwar lo ki patba nong chong chong gua hap apo yong gani ga six cleariat kiwa man gi nong ichimenta ha gwa uya ya gani ga vote ke yong pi ha gani ga a punya tarik gua ga election commission da penbena go haji to wa u jidi ya ki ni gi nong mikmat yong i ha news nem arjara pule te kamte nga i pertuju nga u damewan hi rembai wa man u wina u kertong naga parti WPP hagwa nga dalali di hagani ga jingya eren jingya to ogani ga kam jin omikman tada lalu ki hagwa u penche ya ki patba nong chong chong jingya to o wan ra i gani ga sanchar ga khadar go khoi te kamte lemba gani ga por lemba gani ga jing penyo ko i penyo i lemba gani ga jing klam i lemba gani ga YouTube channel hagwa piu snyau ba piu ya kenmo ya kini ki jingpenche go I dawan penche ya ki chnong ithau yong pi we wa kalpat ile ipi hagwa hagani ga kenti go ye je nong ikmadi hagwa u bo I ya gete ga jimuch perkhat go khoi go suba kana wo yi yo ya gete ga sanchar khadar le go khoi de gamte chapi ki bai ba nong chung chnong ni sis clear oro kalpat ipi we kentu ipi wa hagani ga jing ye je nong ikmad wadawan wa man I kita kiwa ngam yenu hejing yeto achwa uji di yegi nong ikman kena wo lai ibabe hadin habot tegamte I kam gani ga Voice of People Party WPP kwa da ye nebenta hago ye kita ga jing chakri go khoi go suba lemba ga jing panim ga jing panpha lani kita ga jing panglador kwa IM kita ga jing ujngai hago api uya kre lang bi nebenta hago poi chagathong nebenta wan rai ya kata gajing amkam ni kata gajing kuat gajing anut yong I kam upai ba nong chong ta hagani ka por dapat di kemensin go siapmen hachwa wo poi te por wa I u live yang I sepi kam upai ba kam ngani gajing pen kenmo te kam te hagani ka por le bu o ya gani ga jingkerpat wa usnya ba bi u ya ya kata gakti tidiang kiti mun yong pi hago kurchan pi yanga kam candidate yong ga WPP lagu chon pi ya gani ga mohor kser yong pi haga chap yong pra te gamte kerpar I pi woro genong thabut mohor pensap ai ya gani ga wur yong I de go I u makna lani u khlem da perkhat lani u cha pen bet lani u cha elam maklai ngop I hagi te gi woro khamtom ya gani ga bor ga bisa te gamte yu I wa gani ga election how news nam daman go pher lemba ga jingjop yong I hagwa ulali penchi patba kuchno hagwa yoi wa gani ga jing kala lani ga te jing pher hajing ye to wa gani ga kam ye ji no mikmat te gamte hagani ga por wa lengkot hagwa nga klam chapi patba wa nang yai penkre pi ya gani ga jing ye ji yong I da go chim benta chung chipi da go bot bat boranti I an kanun yong ga election commission of India kena mo yo ya kete ga sanchar ga khadar wachke go khlan wa emnong rim hago pai ya upai ba nong chong yong ga six clear hi bat kamju ya ga jilla Meghalaya hi yong I woro wi tengam te sisin na banjuro yi pi pai ba nong chong hago wa ya klat ya klat dem pi de go wa u pi ya gani ga jinglong go rim go I jo ngobi go I hab I ha ga te politics dan ga te sanchar khadar go jkhlia te I kamodami per I sapi kam pai ba demi I chiki thao demi I sopat ba hagwa u kita ga jing penche hagwa I u yo ya kita ga jing job lemba ga jing chi I kam ki pat ba ka bor yong I kam pat ba waju man go khledoendre lemba ga jing baklang I u ji di nomi khman man go do nong hado ka kate I kam ki pat ba te hagani kenti elat wo wan ra ya gani ga sanchar ga khadar go khoj klem de ga te ga jing ya thet kam tam hagani ga kam bisa pilai go bu ya ga te ga jing babe go wan ra ga te ga jing samsi ga jing thang hadin habot te kam te im kwa diu jia le nim kwa diu mat kam gini ro mi I chikman ha go pi ga te jing chakri go hok go khoj ko ble shibon how pra long live WPP